Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biya kita, kat naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga Nasyano, manipon Ilocosur. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely, naturudak no nakainumak, ken naturudak no lalaki ti kasangsangok, ngem kabuteng ko ni bagat ko. Bueno papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo anisyano, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumwara ka di Anton! Sangwanak! Naglastog ka ng takrot ka magayam! Rumwara ka! Tagdinanukan tatay, pakita mang kanyak, ti kinamalalakim! Pangaasim siya, no? Agawid kan ta nabartekan. Jakon palubusan arumwar nila ka ikaw. Tamangan noan niya pa'y ti mapasamak. Takrot kit din nila kay mo ah. Mabutang kanyak, isa sa narumwar. Among magayam, amabutanggan ka. Ngam apay pa'y lang apilitam arumwar. Nakalasnastog na rin del sasaw. Hindi ko nakagdinalugan kami. Nagal-alod-udbot ng munag dita balayan. Saan kayo lang siguro ang nagkinaawatan? Gaputagpada kayon ang nabartag. Kunang kit dita asawa ma. Sana makawawat. Ay na, pangaasim tagpakaturog kan siya, no? Agawid ka din. Nabartag ka manan? Basik lang mo tabakit. Pangit ka titipanaw. Apay di mo maikat ti kinaartak mo aya? Ang kakapsutak nga rin, bakit no sana ko minom? Nangan kan? Sana ko namangan. Urita nagpulpulutan na kamay. Mala, mapan ka nga ro din maturo. Kadyak kayak asuman na uka. Un ka di bakit? Amumot si kinasingpot to yung asawa. Sipod pa'y katamin na kayat mo ti masurot. Sana ya? Mapan ka maturugan ko na. Di kan sumanao. Di nakurayan ang makapungtot. Tapi babak tangiwat mo. Anya manan ti inararamid mo idirabi eh. Inararamid nga. Nagpukapukaw ka manan ijay balay daan taon. Kasano kat di ba't nga minrumwar na na, di pinukawakaw. Ay, mangibabain ka at talaga. Awisam nga ginom kayo, inton mabartag ka, pagsasawam matan. Isutin mo na, sana siya. Ay na, agrason ka pailaan siya, no? Ay, kaya't mo tayo pulong ka ni Clarissa. Ay, saan ananang? Amoy mat anaungat ti asawa. Ay, matlagayam. Apay nga rod, adi ka pa'y lagbalbaliw. Anya nga iti baliwak. At ti ugalim Ikatem, ti kinalaing mo nga ginom. Into ka nakainom kan, dahi tala aghamhamon ti araramidam. Ayan ni Anton. Apay, karitem manan iti din nanugan. Ay, martek ko lang na dyan. Ayabam kit dita, ginom kami manan. Anya? Ayabam manan? Ay saanan? Agayab kan iti sabali a kainumam. Anya kalakit din aya. Ayabam kit din nila kay mo. Saan ko nakaritan? Saan ka kadya makaawat? Agayab kan iti sabali a kainumam ko na. No saan mo akayat, di saan? Ti asawam lang arunan ti malibre iti inom. Si kapay ti daganas na amakaunga. Uray saan ang makaramraman iti libre nga arak nila kay ikaw. No ti kasukat na kat pagsasawam tumot lang no mabartag ka. Pagbasuram lang iti agkakasakit asao ti lapayag nila kay ikaw. Awan kit di ti babain mo Apay day taara? Aginumak bakit? Saan ka di akinunak? Adi ka agin inom dito'y balay tajak kayat? Awan nga rod kadwak na aginom. Awan paginumak, bakit? Awan bibiyang ko no awan kadwam nga aginom. Basta saan ka nga aginom dito'y balay. No saan mo akayat apatayabak day taarak ken pulutan mo. Alangar bakit? Pumanawak. Mapanak langan aginom, medyo balay dananang.
Siya apay day taarak kan nakamalo ka nga awit mo? Dituyak man nga aginom na. Na, Agunget-nget nga ni Clarissa no ijayak balay nga aginom. hakat, panagkunam, umanugot akmat nga aginom ka dito'y balay. Anyakat ni nanangan. Ala na, palubusan da kon nga aginom. Ay saan? Isardang mukit day ti kasta panagin inom mo. Anyamot ta. Eh, Inak man lang nagbiro iti sabali apag ginumak. Anya ti aramidom ditoy si Kasyano. Ako, mare. Anda ka didita ni pare. Adda, apay aya. Ayabak kumat, aginom kami. Anda awit ko apulutan kan mainom, mare. Nalipata ka din ti inaramid mo ka ni kumparem? Pakawanan na kuman, mare. Jaktun ulitan ti panangkabil ko kan ni pare. Bartek ko lang radya. Parwaram ko ma, tagsarita kami tinalapat. Naglaing kan? Kunamlan asino ka mang manmandar kanya? Anya ko mga ipagsaritaan nyo kanila kay ko. Dumawat ak iti pasensya. Agsorry ak iti naramid ko iti napalabas. Ti kunamket di, awan mayat ama kiinom kan kagapo iti ugalim. Agbalbaliw akon mare, ure kita Parwaram ka din ni kumpare, tapno mamati ka anak balbaliw akon. Diya akon ulitan, ti naramid ko, idikin ko na. Ala, palubusak arumor nila kay ko. Ngam saan mo nga ulitan ti inaramid mo kan kuana. Tano ulitan pa'y ti mangkabil kan kuana, idarum kan. Well, mare, promise, saan ko nga ulitan? Ala, parwaram mo ni kumpare. Ay! Kumpadriata crowd, rumal ka nila. Apaya pinanawan na kat madama palang ti panagininom ta. Ano pa ti anak ko? Agawid kan, sabali man nga minang ti tono ti saom. Iso nga imunagan ni kumparem, tamabutag nga ang mga nudanugam manan. Apaya nga minakontra-kontranak ni kumpare, maray. Alangan mo't asaan nakaakontraan, numadimot ng titurong ti saom. Saan kita masuruan ti asawa ma? Isa sa nasumaya ti biyagyo, tawan ammo nila kay mo. Kat si Kangay, kasta kalatan nga agnanayon, bartek ka. Inton mabartek ka, saan nun nga ammo ti lawlawat Di mo pa'y kat amon at ilaod kan daya. Anya saan nga ammo ngay bagbagamat? Parwaram ka din di kumpare. Agawid kan kunak. No di ka pa'y agawid, iddepo kung to'y silaw di tiruar, tamaturog kami. Saan kanton kong umay dito ya? Tasanan ang makinom kan kanila kay ko. Siano, bumangon ka ditan, tamapan ka aglaba iti pigadan ijay karayan. Jak kabailan nga ilaba, napigpig sa ka amang ilaba kadag ijay. Madamdaman basit bakit? Aldawan, anya pa'y lang tirurayom ngay, inton awanton ti darang ti inet sa kaglaba. Anda pa nga ron tamo over ka maululawak. Kayat mo, tasabwagan ka iti danom, tapno maikat ti hangover mo, Anya ka matan bakit? Umay ka pa ikit din ito abay ko tagid data pa. Bumangon ka kit din! Di nakpagpungtutan si Kasyano! Nay, adda ka mo dito'y karayan nga aglablaba, siyan. Uwan maray. Apay, ni bakit mo ngay, saan nga iso tiyo may aglaba? Pigadan ngamin lang ito. Saan nakabalan nga ilaba? Saan mo matgayam akabailan ni bakit mo? Saan nakabalan nga? Nakakarkarit ka, numabartag ka. Para laba ka matlagayam itipigadan nyo. Kaya, anya nga tidakas na. Under disaya ka matgayam. Anya nga under disaya mo't nga bagbagang. Ewan nakabailan na ka nga ibaon-baon ni bakit mo. Apay sika, saan mo amay baon ni kumpare? Diyak maibaon nga aglaba day jay. Ken maysa, trabaho ti babae day ta. Isu ti kunana kanya. Sabali ni kumpare, sabali akmoy. Kunak man no malalaki ka, ta nakakarkarit ka, no mabartag ka. Under disaya ka matgayam. Talna ka man, Grace. Aglaba ka kit dimot ditan. Di mo sang kaulit ti under disaya, takagura ka dunggan. Anda akong bakit, nakalaba ako ni tipigadan. Kat, isampay mo
Uwan bakit? Nagsabay kami pa kan ni Mary Grace ije karayan. Kat, anya ko maita. Kan kantyawan nak, under di saya ak kano. Gaputa aglabakan iti pigadan, under di sayan adagos. Kasano kat nakakarkaritak kano. Ngem paralaba ak kano umut gayam iti pigadan. Kat isardeng mo nga minti kinakarit mo atap no dida kakantyawan. Saan mo't ati kinakarit ko ti rason? Ti panaglabak mo't iti pigadan ti rason, no apaya kantyawan nak ni Mary Grace. Saan nakakantyawan no saan ka nakarit? Isardeng mo nga minti kinalaing mo agbarta. Simangpot ka mo't gayam na naggapoy ni Abron gayam. Wen, gayam. Kat, kumusta ka mateng? Kastya gayam. Adan asawak. Si kakay. Awan pa'y nga rod, gayam. Ay, lumakay da taon. Awan pa'y asawak. Kat anya nga tira aramidan pare. Agunay kan ah. At damat kid din ararmak, gayam. Ururayik langan ti panangsungbat na kanya. O kat kasano nga ron? Agpainom ka na. Ay, katuna, pare. Day talaga yan. Agam sana kayat ni bakit nga ijibalay ti paginumanta. Ijibalay yulatan ti paginumanta. Ay, katuna. Sana bale. Ta karoba tamat. Angam, ijay tarubayan nga ginum Tapno saan ta makadisturbo. Ay katuna. Alangan mo't nga ijay taunag. Talaga makadisturbutan no kasta. Aginom kami kaninato, bakit? Tigayem ko akaruba tayo, anabayag iji abroad. Ala, aginom ka. Basta saan adito'y balay, Kan saan ka amang disturbo no sumangpat ka anabarta. Taday tati kasursurun ko. Wen, bakit? Amom ba't na nasing putak? Ore na barte ka kat amok ba't adenggan ti saom? Ay, no saan ka lang anagagat ngagtrabaho. Saan ka kuman apalubusan nga ginom ka. Madadaan lang ti salunat mo dita. Kas na ko nakon, sumadutak nagtrabaho no saan ka makainom. Kaslawan gaganay gayak nagtrabaho no saan ka makainom iti arak, bakit? Ala, mapan ka nga rudeng. Yala, itagay mo kayam. Di ka kapoy-kapoy. Amo ka nakapoy ka iti babay. Uri ka di arak at pagkapoy ang mat. Nay. Kaslamat iti tabas ti dilam, gaya. Apay, sakit ang timbagak at puno mat. Awan mo't respetom kanya kagayim mo. Laglagi pa, siyak ti agpapainom kan ka. Apay, mano ay tinagastos mo. Tauri bayadak. Apay, ti ko namyak kabalan ti kumatang iti lumag. Ay, madigayam ti bartak mo, gayam. Amukla ko maakas tagayam ti bartak mo. Saan talak ko man anagin inom. Gayam ka manipod high school. Hanggang saan tapay anagsango iti inuman. Italang anaginom ta. Hanggang madimat gayam ti bartak mo. Ngala, agawit ka langan. Taamangan nuan niya pa'y ti maramit ko kan ka. Napaya pagawidan na kay. Nakalasmat ti ugali mo. Ala, no di mo kaya ti agawid. Panawan kan dito'y. Umunag akong di tabalay. Ay! Subli ka. Kasasao ka pa lang. Takrot ka matgayam. Ay! Rumbar ka dito tagpinados tanukain mo. Ay nato! No talaga malalaki ka. Rumor ka. Takrot ka. Isusiguro di ka makaram iti babae. Takrot ka agaram. Imunag lang arudan iti balay dati kainumam. Ngam di ka pa'y naagawin. Mangag ijay balay tilaaw mo. Ala, agawin kan. Mabit lang ba kayo? Kita man tilaing na ito na to. Ay natawad sa crowd. Rumor ka dito ko nakabay. Di ka rumor. Uburik ti malayaw. No, agawin don ko na. Pala tinibabnak nga ba kayo? Sumardeng kang aglalaaw na saan? Sumardeng ako. Ala, awig! Awig! Uwan, bakit? Agawin ta karoon. Nagsakit bibig ko.
iti panang tibab mo kanya. Makadlawak sa 2 Dominggon adi ka naginom. Awan kay namak bakit? Kat, maysa mabayin akong kadagiti karo ba? Isa sana ko na rumrumwar. Tapay, anya ko matipagbainam, aday naramid mo aya akababain. Awan, bakit? Sikat aday narabid na akababa eh. Anya ti ko nam? Ulitan man? Anya ko mga itinaramid ko akababain, ha? Tinibabnak mo't ngamin, hindi naginom kami kaninato. Nakita na gayam ti panang tibab mo kanyak. Inistoryanan ka dagiti karo ba? Iso nga, under di saya, ti awag da kanya ako nita. Lastugak ka na. May sala at tibab mo kat sumardinga ka. Saan anak kababain day jay siya, no? Kitaam, gapo iti day jay nga inaramid ko. Kat saan kan nga aginom? Unang kababain bakit? Katawaan da ko. Day tati maganab ti Bartek, akasken ka. Sa anak mo at nga under di saya iti panagkunak, Mr. Lonely. Ay ayatek laeng ni bakit ko. Ken patsek ano balsek, panawan naklakit di. Kaputan na uyong kat nga rod. Kastan, ket agyaman na. Tuy pagayam mo, siyano. Agyaman na pagayam siyano, iti da ito ay pakasaritaam. Nasayat mo, no isardeng mo ti aginom. Taawan nasaya at nga itden ti arak. Saan ka paya makabiro kiti kaapam? Kan rumbeng laeng, as saan mo akabilen ni bakit mo? Ta saan nakamot siguro amakabil, no awan madi nga aramidem. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan ni Siano, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Vanji at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasaritaak. Tamok nga dabasit adal amagsaw dagiti naayat adumdumngeg. Nagkalaysa kami iti lalaki nga inayat ko. Ngem saan nga umdas dayta, gapu tadda kurang na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vanji, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Timay kami, tapagsasaritaan tayo kuma, timay papan kada Brent ken Vanjay. Gaputa masikugan ni Vanjay. Anya, masikugan? Wen, iso ano mabalain, pagsimpain tayo ida. Ay, saan na mabalain? Saan pa'y anak kasagana ti anak kong agpamilya? Hoy, si ka babae, di ka man kundi sangit. Tano di mo kumaintulok, diawan ko man kastoy aparikot ita. Anya? Agpadadaan nagkamalay. Isuan na say-saya at no pagsimpain tayo idan. Tanay, at danton anak da. Saan pa'y akayak ni Brent ti agpamilya? Sika, Brent. Apay adi ka agsaaw. Gusto ni nanang ko, Lolo. Saan ko pa'y akayat agpamilya? Kahit kasanumatan ni Vanjay. Ipas na'y nalisyon na. Katsiyakon, di makaamo amang padakal. Anya? Saan ko mga minakasta ti panagsasaum
Imbes abagbaga ang kumatanak mo, ngam konsinsya matay. Day takat apon namin, basol na mutlaang. Pagkalaysain tayo kit di ita. Agkalaysadan, tanaskan nga itakder ni Brent, ti dayaw ni Van Jay. Kablawan kayo ti panagkalay sayo, Vanji, Brent. Agyaman kami, Ariel. Sika, kaano mo ti kalay Sam? Awan pa'y girlfriend ko aging gaita. Agsapol kamat ngaminan, Awan gayam, at to'y ti regalo kada kayo. Agyaman kami, Brent, nagasat ka. Gaputan na singpet ni Vanji. Manang ipatag a babae. O sige, agpakadahon. Sige, Ariel. Agyaman kami manan, Ex-boyfriend mong samot dahil alalaki. Ha? Saan? Nagsasao. Kunamblan ambo na kalaunay. Nasingad namin apagayam ko ni Ariel. Apay nga minasaan niya iso ti pinilit mo mangikalaisagan ka. Ano? Total, naragsak kayo matnyag sarsarita. Akasla adda na palabas yung adiyo malipatan. Ano? Ang maasim ba? Di mo dadaulan da ito nga aldaw. Kalay sata. Iso asaan ang maiparbang dagita nga ibagbagang. Manang, kalkalpas ti kalay sayo iti asawam. Ngam rimwarmat. Sapay rabiin. Kasarsarita na iti cellphone ti inana. Apay adi na kainsurot. Saanen anasken? Ken nalabit nga importante ti pagsaritaan da nga agina. No siyak to ti makiasawa. Diyak kaya ti kaskan ni Brent. Ha? Saan kanto pa'y naragsakan kwa na? Anya asaan? Agpay sumat, manang. Kita man, nakaliliday to pa'y tarupam. Amo manang, no siyak ti masurot. Diyak kaya't ang makikalay sa kakan ni Brent. Ngamin, kasla sana makatakder iti bukod na asaka. Ang, sapay lakumat na naragsak kan tulat ta, manang. Nagado ti regalo yung manang. Sige, tulungan na nga aglukat. Ay, saan Rumbang ati asawam ti kadwam nga aglukat iti regalo. Sana siya. Sige, bayan tapay lang arud dagita regalo. Mas daawak. Taging ka ita. Awan pa'y. Lilay. Manang, sigurado ka kadi iti panang pilit yung kankwana amang ikalay sa ka? Rumbang lang, gaputaad danton anak ni. Wan ngam, anyamat dahi ta lalaki. Kaslaawan patag mo kankwana. Alaos nun. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Tulungan nakit din nga agkaraid ijerwar. Gaputa nagado ti wara idi kalman. Sige, manang. Kasano lang ang tibiyagyaw. No awan mo't natalga da trabaho, Brent. Awan pa'y nga rod masapulak, Lolo. Saan na bale, Lolo? Taadamot natalgad apanggada. Ngamrumbang nga da trabaho ni Brent. Gaputa iso ti ama ti pamilya. Kasano no agpasngay ka? Bayan nyo, Lolo. Mangsapulak iti panggadak. Rumbang lang. Kat kabayatan niya awan pa'y trabaho. Ag naedak pa'y lang iti balay. Imbag ijay, ta saan ang agbisin. Saanan anaskan, Brent? Oray kaskasano? Saan tayo mat nga agbisin dito'y balay? Mabuisitak kinilulom. Gaputawan panggadak kas dyan matanti bagbagana. Saan mo latan nga italtalak ni Lolo? Diyak kaya tagnaid dito balayo. Agnaid talangin iti balay. Saan ko ang mabali na panawan ti kapsat ko? Agmay-maysan dito'y balay no panawak. At damat ti man nakibiyang alulo yo. Iso ti kadwana. Amumat adita balasiw a kalsada ti balay ni Lolo. Saan kami mat nga agkakabalay? Basta diyak kayat ti agnaid dito balayo. No kayat mo, sumurot ka kanyak iti balay.
Ngam no di mo kayak, makamu ka. Nasaya at mo, tainawit yung amin a regalo yung idi kasaryaw. Sige, lukatan tayo. Sige, nanang. Lukatan tayo. Lukatak banda ito'y maisa. Wow! Nagdakal mo tanda ito'y aparyok. Sige, lukatan tayo amin. Sige lang, nanang. Hoy, Banje, tangay dito'y kayon ngagnaad. Amin a regalo yo, agpaay amin dito'y balay. Awan ti iyawid mo nga uray maysa, nalawag? Nalawag mo't nga takang ka ti imbaga, Banje. Anyamot tanday tamanang. Kasanon no awanak? Di pa'y kasta unay arigat mo nga aglablaba? Sapay masikog ka. Naimbag nga rod, taada ka akatulungak ading ko. Di na ka pa'y matulungan di asawam. Awad lang nga rod trabaho na. Ala, di kan sumanao. Agbalnawtan, tama isambot iti init. Apay ngamin adita aramatan ti washing machine yo. Saan na kaya ti katugangak? Nabuslon ka no iti kuryente. Manumot lang ay ti makonsyum na iti kuryente. Ala, di kan sumanao. Ituloy tan ti agbanlaw. Apay anas kan nga gayab ka pa iti kadwam agtrabaho, Banje. Iso pa'y apakpakanan. Anya? Ha? Kasta ti sawon nyo, nana? Idinto ta nabambanugak anaglaba iti murangyo? Lilay. Ha? Apay? Asino ka diti addan na talged at trabaho na dito'y abalay? Saan ka di animanang ko? Tanakarit ka. Awan respeto. Ay, piman kamat manang ko aya. Kaasi kamat. Takas to'y aklase ti pamilya tinakaikamangam. Huston, Lilay. Sige, agawid akon, manang. Saan akon amangan dito'y? Diyay kanak kuma. Ipakan mo dita katugangam. Isupay nga ilukmag na. Dita! Ops! Di nakgam din asaktan, nana. Napigpig sa akngam da kayo. Huston, Lilay. Papanawa mong tawan at bain akabsat mo, Banje. Awan respeto na itinataengan akas kanyak. Apay, rirespetuan ka aya? No kasapulam ti respeto ti sabali. Rumbang nga rod nga amumat ti agrespeto. Nagalas ti ugali yung agkabsat. Kaslad na pagpanakilyo Brent, kastoy nga min. Huston! Alaem amin akaus mo. Taagawid kan iji balayo. Anya? Nangag mo timbagak. Agnaid kan iji balayo. Brent. Tangay nagalas mo't laeng ti ugali Nasaysaya at laengan niya agnaid kan iji balayo. Manang, Huston. Di kan agsan. Amo manang, kayat ko aditikan balay nga agnaid. Tapno saan ka amarigatan? Lilay. Mabandog ka lang aruden iji opisina yo. Sa ita, mabandog ka man ng iji balay, di ka tugahap? Kasanukan. Sapay kabulana mon. Lilay. Isong anasaya at mat. Pinapanaw na kanti asawam iji balay na. Itikas na, makainan na ka iti trabaho. Lilay. Sakit di tiyan ko. Ha? Aga nakaksan. Sige. Ipantayin sa ospital, mana. Lalaki, timpas ngay mo, manang. Kita mo, nag-cute. Well, Lilay. Lilay, inawagam ka din ni Brent. Wan, manang. Ngam, saan nasungsong batan? In text ko. Ngam, jak amuno nabasa na. Ta saan mo't nag-text ba? Saan mo napanunutan nila kay mo? Tamangan no mabignat ka. Lilay. Ti panunutam.
naipasngay mo ti anak mo. Aday taong manang, ay, nag-cute. Juan, naragsakak. Gaputan na ipasngay ko ti anak ko. Siya kung tinagbayad iti bilyo diti ospital. Mabalin nyo kanong ti rumuar ko na ti doktor. Agyamanakan ka, Ariel. Imbag ka pa eh. Taimay ka adagos, idi-in text ko anaganakan ni manang ko. Wen Ala, intayon. Siya kung timang bagkat kadag iti bagyo. Siya kung timang ubakan ni baby, manang. Sige, rumuar tayo nga rodan. Mala, bayamon, Vanjek. Saan mo na panunutin ti asawam? Tapanagkunak, awan na talaga ti patagyo kenkwana. Lolo. Di ka nagsangit. Tamang ano, mabignat ka. Lolo. Ngamsapay lang kumatagbalbali ti asawam. Katagbali na responsable. Lolo, nagbidot tayo samot iti naramit tayo. Sana rumbang apinilit tayo ni Brent anang ikalay sa kanya. Gaputa kas jay ti may parbeng. Rumbeng ngay takder na ti dayaw mo. Ngam no kas jay matlang ti ugali na. May amaw. Di pa may samlangan ti matang mo iti anak mo. Ngam sapay kumata dumtang ti aldaw. Ngagbalbaliwan ni Brent. Agyamanak ta si marungkar ka, Ariel. Masyanak namin kan ka. Sana rin ba nga baybayan na ka ni Brent? No di na ka maiwanan, gaputa ka paspas ngay mo. Sak nga rin ti mangaywan kan ka. Ariel. Amumat ng tiga po na, Vanji. Ngam di na ko makagura. Bayam la tatulungan ka. Di ka agawan iti asawam. Ngam kayat ka la tulungan. Tamang ano iti panagpas ngay mo, kat mabignat ka. Agyamanak, Ariel. Ngam kababain matkan ka. Dakkel ataktak mo ti kanayon nga ipapan mo dito'y balay. Awan parikot iti dayta. Amo ka agad adal ni Lilay. Kat di na ka maipayan iti 100% ng atensyon. Iso at tumulong nga. Agyamanak manan, Ariel. Kapaspas ngay mo pa ilan. Numadalalakim! Sige. Padasam nga idiso talayat mo kini Vanji. Takitaan mo anya ti mapasamakan ka. Brent, pumanaw ka. Nangagbutin ako na ni Vanji. Pumanaw ka. Gaputawan serbim nga asawa. Naglastog kan alalaki. Nusan mo nga ayatan ni Vanji. Nasaysaya at laangan asaan ka ngagpakpakita kan kuana. Tawan serbi ti panagpakitam kan kuana. Nudang ramot lang. Kapaspas ngay na, ngamdang ram. Nagawan kat nga asimon. Sikat ti pumanaw. Tadi nakakapin ano? Gayem nak ni Vanji. Ngam amok nga isakit. Amok nga aywanan kan ipatag. Idinto tasika nga asawa na. Awan bibiyang mo kan kuana. Sige, Brent. Ingkan. Amok asaan nak ngay ayatan. Iso anawayakan ang pumanaw. Sa anak gayam anaragsak anak ikalaysakan ka. Iso nga ikan iti waya-waya. Pangasim, Vanji. Di kagsangit. Ariel, apay nga takas na'y tinagpanagan ti amin. Nadinak kayat at talaga ni Brent. Saan ko mangarod ngay manugot ang nagkalay sa kami? Ay, anyang arod. Napasama ka. Kat idaw-dawat ko, ama ka amiris ko ma. Kat ilimpyo ng tibiyag ma. Para ka na kayo nga gina. Ariel. Di nararamigan ka responsibilidad na kas asawam. Sa ita, dangran na ka. Tanakita na nga dapat iti balayo. Di kat agbain Husto amin ngayon bagam kan ko, Ariel. Kat saan ako namang namnamakan ko, Sa bagay, sipod nagkalay sa kami. Rigat tim palakam da kanya.
balinak akatulong da. Kansyak amin tagas-gastos iya balay da. Diyak ko masakitan day da. Ngam talagang awan pa nang ipatagda kanya. Awan pa nang sakit ni Brent kanya. Isungay ta. Tilangan anak mo ti panunutam. Ket no agbalbaliw ni Brent. Mabalin siguro ngay kami ti gundaway nang agsubli kada kayo nga gina. Ngam noon pa nagbaliw na. Pangasim. Tadi mo itulok nga din na kayo. Gaputas si kalaang tinakakaasim. Juan Ariel. Talaga kasta ni Aramida. May san atawan ti anak mi kini Brent, Mr. Lonely. Ngam awan latta pa nagbalbaliw ni Brent. Kaya't nangagden na kami kasagasawa ngam jak itulok. Gaputa amok nga awan met panangipatag na kada kami nga agina. To'y pagayam mo, Vanji. Pagayam Vanji, agyaman nak iti daytoy apakasaritaan. Nagkalaysa kayon kini Brent. Ket sapay la kuma tadumteng tuti gundaway apanunuten na nga daanen iti pamilya. Ket saya atin nan ti biag na. Iti kasta mabukal ti pamilyayo. Ket ala, ipamaysam nga ro ti pamateg ken atensyon mo iti anak mo. Ket sapay la kuma tagbalbaliwen ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Vanji at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga hintay ikandiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Daniela at taga Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti boyfriend ay ayatek launay ket impaay ko ti amin apan nakaawat ko kenkwana. Ngem dimtang tijak ninamnama, apuon ti panagliday ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Daniela, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O sige, agkapitalat na, Bernard. Agyaman ha? Panawan kabit, Tain nakitaan ni Lola iti silid na. Pukpuk kawanak namin itay. Awang ka diti sa bali ang mga iwan ka ni Lolam? Kaya't ko mga kalaysatan. Awan ti sa bali ang mga iwan kan ko na. No di siya klaang. Taniin San Wilma, kat adamit trabaho na. Sapay no kasta nga umayak. Kat jaklata masolo ti oras mo. Taas si kasumlat taday talolam. Pasensya ka na. Ay, tunggal umay kasalongkaran. Ni Lolam ti asikaswan. Kasta ka dilatan, aginggat ingga. Pasensya ka. Daniela! Mabiit lang, Bernard, Kita agbit ni Lola. Sige, inakon. Awan mo't la oras mo kanya. Daniela! Ingkan. Pukpukawan na kanday ta ingungutam launay alola. Disturbo. Pasensya ka kuman. Inaklakitaan no anya ti kasapulan na. Apay ka di Lola. Anya ti masapul yun. Nasakit ti bukot ko. Ako buak samot ngaminan. Kaya't ko amasasyam ti bukot ko, apok.
Ay, kwa Lola. Mabalin ka di nga inton madamdaman. At ngamin kasarsaritak ijay sala. Ay, bagam nga agawi doon. Lola. Alan, masahiya mong tibukot ko. Tanay, ay, nagsakit. Hello, Auntie. Hello, Daniela. Kumusta kayo ka ni Lola? Nasaya at mat, Auntie. Amagan mat no dimmi karman ang sakit ti puso na. Kaasi na. Saan matkit di, Auntie? Taas asikasuk na imbag. Nasaya at no kasta ka anakan. Awan gayam, adda impatulod ko akwartayo itanga aldaw. Ingkanto iruar. Uwan, Auntie. Ananusam ni Lola, ha? Sikala ang mati makaano sa magbantay kan mga sikasokan kuana. Nang runa kat agkabkabaway. Uwan, Auntie. Awan parikot iti dayta. Kwartalatan ti ipawit ko. Makamu ka na mangigatang iti kayat mo. Uwan, Auntie. Agan-anad kayo akanayon, ha? Oray da kayo, Auntie. Agan-anad kayo matkin ni Uncle. Wen, kaanakan. Kat agyaman akmanen kan ka. Gapo, tasikalaang ti makaanos amangay aywan kan ni nanang. Uwan, Auntie. Awan parikot dita kunakmanan. Kat namnamain nyo. Aywanak anaimbag ni Lola. Sige, Lola. Agpainit tayo dito'y paraangan. Tasaan pa'y anapig sa tidarang tiinit. Sika ka din Melinda. Saan, Lola? Siyak ti anak na. Ni Melinda nga anak yu, kat nabayagan a pimusay. Pimusay da iti day di tatang, gapo iti car accident. Juan. Sika nga'y. Anyay tayan nagan mo. Daniela, Lola. Siyak ni Daniela nga apuyo. Sige, agpainit tayo lata, Lola, May mayat dito eh. Tasaan pa'y anapudot ti darang ti init. Naimbag nagsapayo? Oh, Bernard. Sino kay tayan barok? Sika ka din ni Ruday? Saan, Lola? Isudayta ni Bernard. Kaayan-ayat ko. Kumusta, Lola? Ay, Daniela. Agdigusak ko ma. Agidadangkay ti digos ko. Win, Lola. Inton madamdama, tagpainit kayo pa. Ay, itagti kayat ko. Kasta ka di. Bernard, pasensya ka na. Asikaswak pa'y ni Lola. Barok. Kaya't mo kasi mo tagdigos. Ha? Ay, saan, Lola? Sige. Agsubliak to inton madamdama, Daniela. Sige, Bernard. Adda ni Lola iti silid na. Agbuybuy iti TV. Ay. Kastoy ta kadilatan. Awan pa'y oras mo kanyak. Saan ta pa'y makapag-date? Pasensya kan, Bernard. Ngamin, jak mapanawan ni Lola. Awan ka diti ka sinublat mo ang mga iwan ki ni Lolam. Tapno rumwarta ko mamet. Adda ni Wilma. Ngam ka na yun abisi iti trabaho na. Awan lakat ni Lolam ti as asikaswam. Disturbo iti relasyon ta kas agayan ayat. Bernard. Mauma ako niti kas sitwasyon ta. Uminumak iti gatay. Haday ta. Paasikaso manan ni Lolam. Makapasuron. Melinda! Gatas! Mapit lang, Lola! Day gatas ko! Ingkan asikaswan ni Lolam. Nukat umay ka sa rongkaran. Paasikaso mat day ta Lolam. Makauma. Sige, Bernard. No nauma ka, mabalin mo ti agaram iti sabali. Daytay awan ka inagaw mo iti oras na. Sige, rumorkan. Manipod ita. Break. Kunak! Sige. Day gatas ko! Break tan no day tati kunang. Oh, ato yan ti gatas yung Lola. Nay,
Agsangsangit kan samot, Melinda. Siyak ni Daniela, Lola. Nanang ko ni Melinda. Apay nga agsangsangit ka. Ngamin, nag-break kami ni Bernard, Lola. Di boyfriend ko. Nag-break kayo? Apay? Ngamin. Bayan niyo, Lola. Saan na dahit at importante? Mapay nga'y nagsangsangit ka. Di ka nagsangit ka. Sige, si Kanti uminom di tagatas. Tapos sumarang ka nagsangit. Naimbag arabiim, Daniela. At tugawak dito'y abay mo, Ay, ada kamat gaya man, Mario. Kumusta ti trabaho mo ija Manila? Nag-resign ako. Isuan nagawid ako dito'y lugar tayo. Mangkita aklatan iti panggenak dito'y. Kasta ka di? Saan ka kadi makaturog? Taada ka dito'y paraangan nyo? Wen, nakaturog mo ni Lola. Iso ari mo arak piit tap na agpaangin. Ayaw nga yan. Kumusta kayon ka ni Bernard? Nag-break kami. Apay ngay? Di nak maawatan. Awan kanot panawan ko kankwana. Tanilatta ka ni Lola ti pang pangrunak. Ay, di nakalakat maawatan Huwag nga ron. Nasaya at mat na nag-break kami. Naamiris ko ajak gayang magustuhan ti ugali na. At ikayat na, isulatan ti ayan ti atensyon ko. Sigod ngamin nga ipapaay ko latakan ko na ti panakaawat ko. Ngam awan mat gayang panakaawat na. Anyan? Sabagay. Sipod sinong batak ti ayat na. Man-mano ti panag-date mi. Kano umay dito balay. Nilatalola ti asikaswak. Takasano. Kat agpa-asikaso matyi bakat. Akas na di na kaya't akasaritak ni Bernard. Amom, Daniela. Uray kas dyan ni Lola mga adan kabaw na. Amo nalata, tim ay parang parakan ka. Kat nalabit, nadlaw na, asaan anasaya at ti ugali ti boyfriend mo. Wen, saan anasaya at ti ugali ni Bernard? Tatunggal umay sumarungkar. Day tala reklamo na ti bagbagana. Nasayaat mo't no nag-break kayo. Makasarak kanto itinasaysayaat ngam iso. Sabagay, husto ka. Sumrkan. Tainak mo't tandita balay. Sige. Good night, Daniela. Good night, Mario. O sige, insan. Siya kung timang bantay itakin ni Lola. Agyaman ako, Ilma. Nasaya at matanda oras mo itakin ni Lola. Domingo ngamin ita. Awan serrak ko. Kun awan pagnak. Saan ka makimisa? Inton malamton? O sige. Rumarak pa'y nga rot nakagatang iti masapsapol ni Lola. Kastamot ten iti abastumi. Sige. Masabat ta ni Bernard, Mario. Unag paiso. Insukat nakgaya madagos, Daniela. Anya ti sasamo? Pare Bernard, nagkuyog kami laan ka ni Daniela. Awan nagkinaawatan mi. No kasta, sa dino nga ron ti papanan nyo, ta nagkuyog kayo. Ingkam gumatang iti agas ni Lola dita pharmacy. Ket, doa kayo mapan gumatan? Apay, nadagsan ka diti agas agatangin nyo? Tauray la doa kayo? Pare, saan mo ko mga ikan iti kaipapanan ti panagkuyog mi? Agore ka. Iti anya aga po nga agpalawag kami kan ka. Nag-break ka? San ka di? Iso nga awanin bibiyang mo no nagkuyog kami man kini Mario. Intan, Mario. Kaya't mo asawan, saan anasakit kan ka ti panag-break ta? Sikat tinang i-break ka niya. Ngam agyaman ak unay. Ngamin, talaga asaan ka amay karikan niya. Saan gayam asika ti kayat ko. Anya? Ala, Intan, Mario.
Awan panawon ko iti dayta lalaki. Sige pare, incoming. Apay nga minadi mo sungbatan ni Mario. Anya? Ay nainsan, kasano asong bata, kat saan mat nga agar-aram? Amom, nasaysaya at ngamin ti ugali nang ni Bernard. Amok dayta, ngamno ita, lipatak pa'y laang ni Ayat. Amin, adda ni Lola apaka ituunan ti imatang ko. Ayos lang dayta, basta man nakaawat ko mati boyfriend mo. Sa anak pa'y laang ama ki boyfriend, tapno awanin ti pare ko. Ni Lola, pukpukawan na ni Auntie Susan. Ay na, kimaro man ti kinakabaw nan. Yay, gatas ko! Ingkamang templa iti gatas ni Lola, ta isimpak dagiti ginatgatang ko. Wan, insan. Anya ti mayang, katrabiin, Bernard? Sorry, Daniela. Ngam ibabawik ti panag-break ta. Amok nga ayatan nakpailaeng. Agsinublian ta ko, ma. Bernard, nag-break tan. Katjak kaya ti makisinublan kan ka. Gapo tamas napatpatag ni Lola ngam iti si ka ama naging bubukod. Awan pan nakawat mo. Imbes atulungan nak. Ngam may sakapay adadagsan iti kaungkak. Sorry. Ikarik. Agbalbaliw akon. Sorry at talaga, Bernard. Ngam agsapol kan iti sa baling ayatam. Gapo ta ingkadang kon ajak pa'y lamaki ayan ayat ita. Daniela! Umay naman! Masahiyag kay bukod ko! Sige, ingkan Bernard. Ay ayaban ako ni Lola. Agawid kan. Kat ulitak ti imbagak. Sa anak pa'y laang amaki ayan ayat ita. Iso amang kita kan iti sabali nga ayatan. Lola, agriing kayo, ta uminom kayo iti gatas. Lola? 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 Apay ngay, saan samatan nga mga anglas? Sakat, Lola! 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 Auntie Susan, awan matinibagbaga ni Lola ang nasakit kan kuana. Ngam saan matan na nakariing. Basol ko na ito, Auntie. Daniela, di mo papasulan, tibagim. Ang nasakit iti puso ni Lola yun. Kat nalabit anay tati makagapo. Auntie. Ala, asikasuan niya iti papeles mi. Agawin kami dita Pilipinas. Sige, Auntie. Asikasuan niyo kumadagos ti panagawid niyo. Takas lang dyan kabalan. Agyamanakan ka, Mario. Asikatin ang tulong kanya, itipan na kay masayag ni Lola. Asino kumati tumulong kan ka nga, no di siyak agayam mo. Urayan tayo't isa sangpat na Auntie Susan. Kandag iti daduma pa'y nga anak na. Sakbay ang maitapon ti bangkay ni Lola. Wan, sikat ti masurot. Lola. Daniela, naamuak kini Wilma. Api musay ni Lola yan. Makipagrik-nak. Sige, agsasarita kayo. Tainak tumulong ang mga isagana iti kape. Makipagrik-nak, Daniela. Agyaman na, Bernard. At dakla ta dito'y atumulong kan ka. Saan ka apanawan, Daniela? Nakitinulong ni Bernard iti panakaasikaso ni Lola, agingga iti naitabon, Mr. Lonely. Panangipanagnak na kano, iti panagbalbaliw na.
Nga ura idi 40 days ni Lola, ket addalata ang nakitinulong. Agtultuloy ti panagaram naman ang kanyak, ngem saan kulatta asinungbatan. Gaputa amkek nga mga no agsubli ti sigud nga ugali na, ajak kayat. To'y pagayam mo, Daniela. Agyaman na pagayam Daniela iti daytoy apakasaritaam. Makipaglading itakmat iti pupusay ni Lola. Ket no may papan kini Bernard, padasam nga ikan iti may kadwa agundaway. Tapno mapanaknakam no talaga matlaeng ang nagbalbaliw. Ket ti amin a desisyon, addalataken ka, pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daniela at taga Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.